Yes. Thank you. Rwaru itwari State House. Na tukinya State House twaiwe twina kanya karaya muno na kanene gakwari na president na tu promise mantu mukondo nundu mwanko yo wakurukire wari mwanko wakoro ya marandu nundu twathire twakurukia twisirite na National Assembly tu suspend mirani yonthe to make sure kwamba tukurikana na marandu mara makobeto ni thirikari nkuru na inde mangu gukwira kwamba tumo gwakamuye na marandu ati mwekura kenda guthi saruni guthio ko mwana kenda gukira kurira mwana wicho gikoba muntu of course muntu nakobaga lakini tiumba gutukwaka misingi yaku na marandu 24 hours Yes. no mongana wowe butabutere wona kwana turengo ukuri maturigo twaku kuri thikagombe kana mbinambi na kenda gumba gwikuria so mwanko uyu twakurukire uyu kuba tukurigiro kura wari mwanko kuria marandu na itugicho kwamba thaino tutie network ani nthuku muno ya warode tutiga kwamba turi antu bara matomba kwathikira marandu tukinya State House. Point number 1 president na nenkanirete ndo mukondo na gintu kia mbere muno sana ya president akaja mwezi wa 3 tariki takuri utangazwa kwina chuka tegeneko rutete wirembega muno muno mheshimiwa Patu na Patu nacho kiro ngatho cha mwanya muno sana no tubakuruta wira tegeneko president akarandi agu na kwina barabara eno yina mete mwanga tugururu ni gwikira rami gukurukira national government gukurukira mheshimiwa Patrick Munene niwe kai karonjo that time tukathiwa Mara kwina project mukondo Mara kwina barabara titabo Kathwana kieria magutuni Kathwana ni barabara rami na kwina ruaro no rikene kwa twaro ncharu chogoria chogoria rwo rume te chogoria kana mwanka kuthiwa Mwembe ya president bwa kathiko launch twakinya guntu gwetwa Tharaka tukathi guntu gwetwa marine fisheries marine fisheries ene mutonga nkumiona karonchinu tukachoka tuthikire KMTC ya Marimanti ira yagitwo ni mheshimiwa Tharaka constituency mheshimiwa Gitonga Murugara twina kinya Huduma Center ira yagitwo kinya Marimanti mheshimiwa Gitonga Murugara na project mbingi muno ira ikaronjo Tharaka Nithi county na president nachokira atunenkera thoko ya Marimanti thoko ya Marimanti wachowaga wari mapu ya thoko ya Marimanti ira yo cost yari ya 350 million lakini yachokia thoro BQ ya scaling ira tutascaling bueno miene mbua eno mbua adikiri mbua no confirm kwamba digo ni onko ba confirm na ntingona eneo no thoko ya Marimanti kinya ne mbandike Marimanti market no ko very magnificent yari ya 350 million lakini BQ na ntwara taramba public works mamiskiru monka tu 321 million daino to kwali quartering process contractor to identify very soon na kenda ka well on the ground akira tu Marimanti thoko ya kimataifa ya milioni 321 na nieno mapu yonthe thokere ya kira gintu kionthe ni kuoneka kegweri kwa cosmetic very smart ini thoko ya president Ruto kimbecha chia kumwe banda kana ndona kana chiako national government lakini thoko ukimenya kwamba thoko devolved unit lakini Karandwi county president ugire wati kwenda kumika county kanimbe yo national county rigetiata ni yuki kirani tukire kioro nukona mapu yonthe yeno na kwina thoko kaire tuwaga gatunga ya 8 million atunga market na niombe kwa tendering process na kwina barabara ya rami ino wewe buonu wathikirite gwikagita na uragia mheshimiwa Murkomen na mwana hata barabara iko ya chia kinya thara gikaigwa ndoni gachoka kwina barabara kinyita Miomponi ya kinya Miomponi gachoka kwina barabara yumete Maua ya kinya tini gachoka ya rami president yaturie kwamba inungono ichi Kenya mwisho so kwina barabara ya Miomponi kuya Mukothima wate Gachongo choke Thinkondi Thungere University you can imagine Tharaka University it is one of the best university that in China itongoretwe ni Professor Kinyu Muriungi one of the best VCs wala baratu in the current history VC ba Kenya it is one of the best actually Kenya ranking yayo mundu ko Karangi University cha Kenya Tharaka University methagera wa wagu they know itirami uchumba kwa university tarami nukuthikire jiro bono so tatu nicho ntoi na present tumira thoko ya Marimanti tumira thoko ya Gatunga tumira Ramio College University na bantu mange mengi muno zaidi twachoka kwina rwoyi rumete rwitwa Kibonga Kimiki ndo cha Tharaka Kibonga Kimiki
iruiru rumite na ari gwitwa kathura kithioroka koba chamba eno ruiru rwajire uhoro akua mafu a very long time mbere wanengeretwe milioni anga 60 lakini president wagiu twarageta mtu na uragire bantu baragie muji kimuji twarie kabisa na twetegererie kwamba kena ruiru kinyira muntu uri marawa tukinyira muntu uri kamagona muntu uri kalangacheni muntu uri marimanti muntu uri gatunga ruiru na iru ikirwa kandamu na rongero mbeja cia kinya 750 million so ruiru mo ira ni project ni president Karoti aya Tharaka constituency ngeweta chuka ngeweta mara na twamwirie kwamba tutigwe na ndeto cha kuyaruki orora gitirata na mame na mama mugothi makana mame chuka kana mame mara waka mama kinyume megaitu mame gutukuriko na tio tuibigwe kwamba turi county gotaira chingi so twamwirie tukamunanga ntuchire Tharaka county tuthikethiuruka kabisa tuibigwe kwamba twina president anabio bwegwe murukwa president so baino ndongo kwera twina mathoko gwe cha marimandi cha gatunga na chingi tugakathairo tukwaria kithino ndamu iri tendering process kithino lega sabu antuba south rwire mo mwanga tunyai mwanga kithino mwanga kuthibwa chakariga na ingwete in the next 5 years ukaiwa at least kuona mabadiliko manene muno mathirikari twathuria thirikari yetu mheshimiwa Ruto na no turi na ndi uria tere mheshimiwa na aranterecia mara ikwithiritwo kwina ruye rwa kirumi kia mujari irwithiritwo rugicumbura antu ruriogo muno tikumenya kana president akarura kirumi kia mujari ni one of the projects ya president ya launch mheshimiwa Kareke was also very categorical ruru muchumburite muno na tukiarire onde Kareke taguruka ya ruyu no kwigwa ruru muchumburite muno atarukurukagira Kareke Mbiuki gitonga tagurukagira Huduma Center Patrick Muna tagurukagira project chake changangwenda kwira gokubi kwamba unity yetu ya gochointo bia national ya make sure kama Mutharaka ninde gutetheka unity ine sababu muno na intaman kwenda kundukia kanyaka kwa shimalene na muno chokeria tongole baba dure kabu cha mwanya muno zaidi ndo kwa bana unity of purpose ya kumake sure kama Mutharaka ninde gutetheka twachoka na mimi wetu karo andu achetu lakini Mutharaka ninde sawa aya asante sana Senator Gataya siasa cia Tharaka Nithi ni igwatite mwanki sana thaino nicio zinawika itakanto bakathura na ruo muno gete nitaka mwaka nu ungi tugakora tukithura giti kia ngavana na women rep kinyagia MP muno ni inu ciiri MP na nini women rep na governor we ma ukuringana negwe ungitwerera atia turi mwananchi wa no anyunta koromba kura no to no anyunta koromba kura no tena gete no to beari no kwe phrase rajira ya India antu baruo mapema ndio best lakini kulo nungu na kairu chetu ba koromba itibio ndabia mangabana bia ko me utie mtu akonengera kura mwanga muthuru akwenda konengera gite ke muyumbe kendo tiga ngabana ndikiriria mandate maku mameanga itano mamuyumbe kana ma women rep ma MCA mameanga gana itano na ukiromba kura kuronto weria ntu baku kwamba wana bandura muyumbe kabrothera 1 2 3 4 5 and 6 this is sawa so as much as we ambition jakoromba gitike ngabana as much as we ambition jakoromba gitike muyumbe as much as we ambition jakoromba gitike yake ikire guru ya yako kero na kyo make sure kwamba werera wa promise antu kubarutira uthigiririe kabisa wenda kwa bandu ni wera cia kucha mianga 5 manifesto yaku uri mukinyangira ndiburu ugendo ku rugito kakira karagacha bantu rugito kare makabarabara rugito kakira toye rugito kaka chukuru bantu inuchio ndora kana cho uthi ku itangire nyamere thigini nene kanyo tukuru utakuja kitata umeria kana jinya no kwegwa so you have no problem antu bakaromba kula changamana kana chiambi lakini mtu na make sure kwamba nafasi ira nenkero antu Tharaka Nithi kaba mudingire kura no Tharaka constituency no imara no bichuka kama ng'ombe no we rebu zeta takataya wera Tharaka antu bakonengera kwitata ukuruta ende wokamenya goroka mbako kucheza katika gibwere yaku na ningo kwenda kwitata ukwenda guswa basically point number 1 antu Mutharaka Nithi bantwari akaringira muntu kura kulingana na record yake ya wera rutete thaino wene ndio
utire muntu thina kuromba gite kia ngavana tarakania taiye kene kabisa no mo ogwewa me tarakani tuwe mara na tarakatia kithire rugongo wikero kiro kethera muntu mete mara ukamwethera ari gatunga rukiri muntu mete gatunga ukamwethera ari chuka kisa sawa so antu abo ndi bakomenya nawe tu mujumbe wetaro thagona wetaro ritiona so utie muntu akathi kurikiro kura iburo no ntubori muraya kabori mukubi kabori mudaraka kabori muchuka kabori mara antu batharaka ni bagachuba wira bamenye kwamba muntu uyu twanenkero githika mujumbe miaka 5 miaka 10 kana miaka 1 wanenkerwe no kunenkero ngugi wombia kurutha 1 2 3 so gondo kumba kurutha mantu mama na manga twakorenga no gitiata ukathiuka gura mukobo ukathiuka na nyumba ti mwakirai wakethera kinyoka gura wairi ndukwigua ukaira ku so wokuve atukuetiri antu ibanenkero network yao kuringana wira bakwithata ira bakuruta duaru anu egigwe kwi siasa ndeagua chekwa